Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 11 kan 12. Anak ko, saan mo alaisan ti panang disiplina ni Yahweh, kan saan mo aguraan ti panang tubngar na. Tadis disiplinaan ni Yahweh, dagiti ay ayatan na, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Lakay, anya nga tanong ilako mo di tricycle mo. Kasapulam mo ti aginanatan ay ag-senior kan. Ay, saan apay kumangay nga ilakok. Ket no day jay a tricycle ti pakakit kita iti pa nagtrab-trabahok idi jay abroad. Ala, tangay di mo kayat nga ilako. Mangbirok tangarod iti sabali amang ipasada. Di Jano, isulaangan ti mang sublat amang ipasada iti tricycle mo. Sige. Tamapanak ijay balayda takasaritak ni Jano. Marina! Jano! Umayak man! Ne, da kayo matgayam tatang. Umunag kayo Agyaman na kanak. At naka din ni Jano, iso ti kagarak. Adda tatang, ang sakbay na. At kape kayo pa Mabiit na ang tainak ayaban ijay likod ti balay. Agmulmulang amin kadagiti agdudumaan na Naimbag abigat yo tatang, anya ka diti may pay ko. Kastamot ken kabarok, naimbag mo't abigat mo. Imayak, ta ipasublat ko ken kanti tricycle ko. Tasan mo na kaya tinanang yaw ngagpasada ak. Ha? Ay ket, tuwan na tatang. Kaya't ko matagpasada. Kan nadamto ko majay tricycle taday jay lang ti pakakit kita kay ti pa nagtrabaho kay jay abroad. Kada kasano nga ro ti panangtad ni Jano iti boundary. Pagsaritaan mintupay lang day ta ni Jano. Barag inton mangrugin nga agpasada. Kat sumardeng matan ti kinalastog na. Kan kinamamartek na. Rumbang laeng, tano di na isardeng dagita nga aramid na. Ang mga numakabiro kay tinaluklukaw ngam isaw. Oh, Juanitaw, naing mag-abigat mo. Nay, da kayo matgayam, tata. Ang damat kadwayaw. Wen barok, isun ni Jano amanugang ko. Isun ti sumukat kanya kamang ipasada iti tricycle ko. Kahit numabalain, isukuman ti sumukat kanya kas presidente ti tuda tayaw. Kasta, tata. Sapay la kumata na urnos lata ti panagkakadwayaw. Ken awan to kumati aga-apa. Namnamaan yun day ta, tata. Tatang, nagyaman na kata intalak yung kanyak ti tricycle yo. Ket kasano ngay, pagsaritaan tayo natin may papaniti boundary. Ulay mang tadkalaangan iti 200 pesos iti inal daw. Mawatak, pagpapaadal kayo ket nga road. Nga road tatang, sabay dumakdakalan ti gastos may iti panagadal dagiti ubing. Pudno a maestra di anak yo, ngam basit mo ti sweldo na. Talaga kasta barok. Ado ti paggastusan ita. Sa nabali, itun makaadal ton dagiti anak yo. Makalungaw kayong tumot siguro. Jano, itanta si katinang sublat je tricycle ni tatang. Pangaasim tagbalbaliw kan. Bun ka di. Pangaasim, tasaan mo ko mga ipakat ti kinalastog kan kinamamartek mo. Panunutom ko Pudno ang maestraak, ngambasit mat nga ro ti sweldo. Danag mo na ya. Baliwak tulat ta. Basta pasada ak. May atin tibiyag tayo. Natulungan ka iti gastos tayo. Nasaya at mo nakatulungan. Di kanto ko man agaramit iti pakaibabainan.
Maestre, ayan mau. Atak iti likodan ti balay. Agmulmula kiti nagduduma anatag. Sige, inna ko na di palingke. Tapno makalako ak adagos. Makamo kan dito balay. Itulot ka nga ro di paradaan. Ah. Nagdagsen dagita natang nga imet mo. Ah, Nagpaitulod kan to kini Jano, ije palingkay. Tapno mabiit ka makadano ni Jay. ay, agyaman hakbarog. Malah mapantang arudan tanay. Nakuyaw. Ang mga no agto daw. Kumpet kayo nga ro nanang ha. Sige, mapantan. Ay, di mo partakan. Ang mga no madisgrasya ta. Ay, sauso. Anya kayo laki tinaya nanang. Ay, Nervyosa kayo launay. ay, Tapno mabibiit ka, makadanon tayo di palingkay. ay, sus, isardang mo na di tricycle mo ta bumaba ang laangan. Ah, Ay, sige. Ibumbuntok kon. Kaslatay lang makipamumpunan nanang. jakton kaya ti aglugan dito yung tricycle mo. Ay, ag nervyosa ako. Gumatangak man, nana. Ay, abay akas lag nervyos kayo. Kasanumat ngamin ayaw baro. Nagpartak nga agpataray ni Charo. Kastamot lang ti aramid na. At na mga kilakan kuana. Kinapudno na. Ado ti agrik-reklamo. Gapu iti kinapartak ng agmaneho. Kasta ka de, baro. Ayun, anday tayo tayo gatgatangang. Ay, gumatangak man iti paryakan sa luyot, nana. Ayun, mabiit laang baraw. Taitad ko ti gatgatangang. Nagyamanak, nana. At to'y matibayad ko. Ay, Nay, adda ka matay. Nagbit ka na nakalako, bakay. wan, swerte kitangal daw. Gamay na, masuronak ka ni Jano ang manugang mau. Ate, masuron ka kini Jano. Saan na ka nga intulod ije palingkay? Intulod na, nga magasam, nakaparpartak nga agpataray di tricycle. Patayan nak iti nervyos dayjay ang manugang mau. Mala, may tabagbaga aktuman. Rumbog laan. Ado ka no ti agrik-reklamo a pasaheros. Gapo iti panagmaneho na iti tricycle ang nakaparparta. Manong, anya nga tan na mapanta maturo ki ayan dalolo. Mailiwak mat kadakwada. Ay, katuan na ading ko. Sige, mapanta. Muray ta Sabado inton bigat. Awan kasi. Mabiit lang nga rod, Manong. Tagpakada tapay kadananang kantatang. Tara sa Manong. Tani, Rabi. Apay aya. Mabutang kay ti alalya. Saan mo? Ngam Rabi nga rodan. Iso darasen tatimag na. Makadanon tan tulat ta. Ha? Ay, tataulan na tan ni Sadam nga aso ni Lola. Ay, salaki! Sadam! Stop! Ay, agday ta. Nagsardangan nga agtataol. Naimba ka, Rabiyo. Lola, Lolo, adda kami. Agmano kami, Lolo, Lola. Kasyan na kayo ni Apo Diyaw sa pok. Dito kayo kadya maturog. Wan, Lolo. Tamailiw kami kada kayo kan ni Lola. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Mabit lang. Ta isagana kunti makaan tamangan tayon, ubeng. Naimbag abigat mo, Jano. Kastamat kada kayo, tatang. Nagudong kayo? Wen man. Ay dakpan gumatang iti abunaw. Hala, tatang. Lumugan kayo, tayo ni Jaylee. Kumpet kayo, tatang. Tayo parpatak ko ti agpataray. Ay. Jano, hindi mo ko mapartakan. Hey, isartig mo ti tricycle. Naglugan naklangan iti sa balay. Nagpaisugayam ti kunada, nagpartak kang agpataray. Hello, Ma'am Stephanie. Nakaawag ka man.
Tiyan mo kat nakalif ka. Ay, ma'am. Hindi dyan, nadisgrasya. Impan min ija hospital. Anya? Sa dinong ospital, ma'am. Taumayak itamot na adagos. Nanang, tatang, kumusta ni Jano? Daytoy, maputid ka no ti may sasaka na tanakaro ka no ti pan nakadangran na. Anya? Kasi mati asawa. No kumadimngag iti pang magbaga. Saan kumakas na tinagbanagan na? Masyanak mat iti asawa manak ko. Nagbabawi ka nang ipasublat kan kwa na iti tricycle ko. Ay, mawanag. Naladawan ti aming. Kaya't kunti matay! Nagbabawi ak man. Ang naladawan. Takas to'y matanti ka sa sahad ko. Awanan ti sir-serbi ka tao. Inutil akaon! Uray kasta tinagbanagang. Adalat ta serbim lakay. Dagitin tupay daddo mga dapakapilawan iti physical abagita. Kat makatrabaho dalat na. Iso adi ka maawanan iti namnama. Agkararak tayo. Taan niya ti amo tayo. Barang adan to ipaay na nga instrumento. Kat agidonar iti artificial asaka. Tapno makapag nakamanan. Awanan tinamnama ka makapaglamanan. Mapukpukaw kumatan ti limbong ti panunot ko. Gapu iti kastoy nagbanagak. Barok, agkalma ka kuman. Gusto amin dagiti pamagbaga ti asawam kan ka. Iso asumardeng ka kuman. Ma'am, kumusta ni Jano? Pasensya, taitala ang anak kasarong kara. Naputad ti kanigid asaka na, ma'am. Tanakaro ti pan nakadangran na. Ay, kaasimad. Sige, tapadasak ti dumawat iti tulong. Para iti artificial asaka na. Ay na, kababain samot, ma'am. Dayta tinagsangsangitan na itay. Gapu iti kasta na pasamakan kwa na. Ay, datayo at agtitinulong. Agsisinnaranay tayo, ma'am. Agi amanak, ma'am. Ni Apo Diyos la kumantimang subalit iti kinaimbagyo agayam. Ma'am. Kat di ka agdanag. Siyak pa'y laang ti mag-take over kadagiti estudyante. Awagak ni Manong Eddie. Tapadasak ti agpatulong kan kuana. Tapno ada mainayon para iti maigatang iti artificial asakan ni Jano. Hello, Ma'am Stephanie. Apay? Ma'am Marina, nag-chat kanyak ni Manong Eddie. Kat kunana amang ipawit iti igatang para iti artificial asakan ni Jano. Ha? Pudno ka di, ma'am? Ay na, uray akla makasangit iti ragsak ko. Nauray kaskasano, at dalat na dagiti naayat at tumulong. Pudno dayta. Ang inton bigat, yag ko ti pawit ni Manong Eddie. Wan gayam. Kaano ngay ang makarwar ni Jano? After lunch inton bigat, ma'am. O sige, tainton agawid ak. Nga agga pumanipod iti pagadalan. Dumawasak ti tabalayo. Sige mama, tado pa'y aramida. Sige, Ma'am Stephanie, kat pakibagakin ni Manong Eddie. Adakkel apagyamanan mi titulong na. Naragsakak na nakaturpos kamatlangan iti kolehiyo, Barok. Kasla kaano lang idi adda ka pa lang iti elementarya. Gamita, may sakan a nurse. Nga po amin kada kayo dagitoy tatang. Dos andak a pinagadal. Awan kumati anak yu a nurse ita. Ket amangan no agtaltalo nakpaikit din. Ket pagyamanak. Tauray kasta tinagbanagan nyo, hanaputod ti may saasa kayo. Ingkarigatan dak ni nanang a pinagadal. Ay,
Manong, happy graduation ah. Ay na, arakupan ka man. Ay na, unay katoy adi ko na ya. Siguro, numagnata iti rabi ang mapan agpasyar. Saan kan amabutang iti alalyan ya? No iti ubingak, mabutengak iti alalya ako nam. Ngam no ita, tadakkel akon, di saan Ha? Anya kayo lakit din ayah nga ubing. Gusto detan arin nabag. Di kayo lamabain. At datayo dito pagadalan. Oh, si ka Anita. Saya atam ti panagadal mo tapno makaturpos ka matakas kinimanong mo. Wan, tatang. Takayat ko mati agbalin a certified public accountant. Nukas ta nga rod, agadal ka analay. Saan ka nga agulbulakbol? Ala, agawid tayon. Imunan ni nanang yu iji balay. Ta isagana na dagitiin luto na itay parbangon. Wan, tatang. Sige, hintayo nga roden. Tani, mabisinak mo ten. Denggam ti pamagbagakan ka, tanunadangran ka, agbabawi ka man ngam naladawan. Kadagiti driver, doble ko mamo ti panagan-an na diyo, tapno maliklikan ti disgrasya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.